نادین ماینزە سپاس بۆم دەرفەتە خۆشحاڵم لێرەی بەخێربێ بۆ ڕوودا. سپاس بۆ میوانداریەوە. سپاس تۆ تازە لە سووریا گەڕایتەوە کە سەرنجڕاکێشە پێم بڵێ وەک پێشتر پێت گوتم تۆ لە شوباتدا لە دیمەشق بووی و ئێستش تازە لە ڕۆژاوا بوویتە و گەڕایتەوە. دوایین سەردانت چۆن بوو؟ لە باکوور ڕۆژهەڵات پڕ بالکێش بوو دە 5-6 ساڵین بهۆریدا من نێزیکی 12 جاران سەردانەوە کرد. من بە باڵداری لێکولین کرد و وان چاوە ڕێڤەبەریە خۆ ئاوا کرد. گۆ جڤاک گوهراندن و یەک ji باشترین ڕەوشێن ئازادیا ئەولی و یەکیتیا جڤاکی لە هەرێمێ ئافراندن و چاوە هاتنە جڤاکێن وەکی ڕەقەیە گۆبەرێ دبن خلافەتە داعشێدا بوو و نها نیڤێ سەرکردەیان ژنن و کەنیسە لور هەیە. هەر چەند پەڕانیا خرستیانên گۆ ڕەڤیانە بە نەگەریانە ژی لێ بێگومان دژمناتیەک لە هەمبەروان نینە. شێوازێکی نویا ژیانە بەهەڤرا هەیە بەڕاستی گوهەریە. من هەوڵدا فێم بکەم کاوان ئەڤ یەک چاوا گر و سیاسەتە ئەمریکایە چاوا دکارە باشتر بەژ بۆ هاندانا واندا کۆ بکار بن گەشت ببن و دە پرۆژەیە خۆدا بەردەوام بن. هەروەها ئالیێن وەکی حکوومەتە هەرێما کوردستانێ وەرن و ئالیکاریە وان بکەن. یەکۆ ئەم دەبینن ئەڤ هەڤگرتنە بێگومان تەژی مژارە هەڤگرتنا کوردان بهێستیە لەگەل پەدەکێ و هەرێما کوردستانێ ئەنە کەسێ پشتگیریا ڕێڤەبەریە خۆسەر دکە. خرستیان نها زیاتر یەکگرتینە. عەرەبên گۆ ئەز بوان ڕائەخفیم ژی ناخوازن دبن دەسەڵاتە شامێدا بن. بەرێ دبن دەسەڵاتە ئیسلامیاندا بوون و ji بۆ wan نەباش بوو و ناخوازن wê ezmûna çal dubare bikin. Dulxweş bûm ku min ew yekîtî dît wisa diyar bû ku bi Jeneral Mezlûm û serkirdeyên din ra geşbîniyek hebû got gotûbêjên wan bi Ehmed Şerê ra baş bûn danûstandinên wan herînî bûn. Hêviya wana rastîn ew e ku bikarbin yekîtiyê çêbikin û di heman demê de wan saziyên sivîl û hikûmî biparêzin got di asta kantonan de avakirine ku ji bo civaka wan pir girîng bûn û hemû ol nete û cihêrengiyên cuda têda beşdarin. Tişta got ew naxwazin ew e ku şerkerên Idlibê û şerkerên biyanî bibin ewlehiya gundên wan an jî werin rêveberiya encûmenên wan bigirin dest. Dema ku xelkê civakê bixwe vîkarî dikin û divê di kirina wê da berdewam bin. Bi baweriya min ev pir lojîkî ye, riyek heye ku ev were kirin û tewra Şamê jî xurt bike. Bi ser da qale federalîzmê jî ye. Têkirin tiştekî ji wê kêmtir e, zêdetir dişibihe wê yekê ku kantona xwecihî berdewam be û bikeve jêr desthilata Şamê. Diyar e hin kes tên û diçin û hin ji wan diçin Şamê û hin jî ji Şamê tên. Lê dagirkirin nabe. Hêvî ev e ji vî alîva hander bû lê piraniya civakê pir lawaz wekî Êzîdî û Elewiyan vê wekî dawî dibînin. Ew bawer dikin ku dê dawiya civaka wan li Bakur Rojhilat be. Heke dibin desthilata van îslamiyan da bin, tir rê tuneye ku ew bikarbin bimînin. Dema got artêşa niştimaniya Sûriye êrişî Efrînê kir neçarman birevin. Hemû koçberên navxwayî dibêjin raweste. Me berê ev ceriband û nebaş bû. Di sibatê da dema ku min serdana Şamê kir hêviyeke mezin hebû lê piştî gotûndûtijiya xofdar a adarê qewimî ku welat hejan ji ber ku ew hêvî hebû ku ew bi rastî ne îslamî ne, ew bûn û niha dixwazin bibin hikûmeta fermî. Ez bawer nakim ku şera ev yek dixwast bi nêrna min serokê Sûriyê ji wê tundutijiyê nerazî bû. Mixabin her roj berdewam dike û herî kêm ji aliyê medyayê ve tê şopandin. تۆ مەزلوم عەبدیت بینی؟ بەڵێ. بۆ چۆنی چی بوو لەبارەی یەکگرتنی کورد و کۆنفرانسەکە؟ ئەنجا دوایی لەبارەی دیدارەکەیەوە لەگەڵ ئەحمەد شەرعدا چیت لەگەڵ باس کرد لەبارەی یەکگرتنی کوردیەوە پێم ئەو بڤێ یەکێتیە gelekî bibandore gotûbêjên wî gelekî baş derbasbûn hevdîtina wî ya bi serokra pir erênî bû peywendiyên wî yên berdewam bi berpirsên vir re hene û berdewam li hesekê bi enekê sê ra dicive ez jî bi wan ra rûniştim û ew jî bibandor bûn. Civînên wan yên berdewam hene peywendiyên wan hene û komîteyek ava kirine ku dê bibe ew komîteya got diçe Şamê ji bo danûstandinên li ser hin ji van tiştan hejmara ene kesê û peyedê dê weke hev be li gel kesên serbixwayên din.
ئای لەبارەی ڕێکەوتنەکەی لەگەڵ ئەحمەد شەرعدا چی دەڵێت؟ ئایا ئەرێنی بوو؟ ئایا پێی وایە کە بەڕاستی ئەحمەد شەرع پابەندی بەڵێنەکانی و واژۆکەی دەبێت؟ ئەو بە جۆش و کەلەجان بوون کۆ هەر جڤینەکە گەوان کردبە ژیا بەرێ باشتر بوو. ئەوە باوەرە کۆ دێ ڕێکەفتنەک وەرەکردن کۆژ بۆ هەردوو ئالیان سودمەند بە. بێگومان ڕێکەفتنە گۆوان بەرێ ئیمزەکریە تەنێ دەستپێکێک بوو. تەنیا ناونیشان بەڵێ لەگەل vêjî hin xalên erênî têda hebûn bo cara yekem li Kurdan mûkir hat qala giringiya hemû ol û netewên Bakur Rojhilatê Sûriyê kir her wiha zemîn xweş kir ku heteşê neyê hundir û hêzên wan weke asayîşa xwecihî bibînin an ku geşbîniyeke mezin hebû. باشە باسی عفرینت لەگەڵ مەزلوم عەبدی کرد؟ بەلێ مە هەمویان بەحسا عفرینێ کرد تەورا بالیکاریا شەرعرا ژێژ بەرکۆوان ژیژ مەرەگوت کۆ یەک ji karên wî yên li pêş bû û dixwast biçe Şamê pirsgirêka Efrînê çareser bike. لەم سەردانە چاوت بە شەرع کەوت؟ نا من بخوا نەدیت lê min hin alîkariyên wî dîtin. لەم سەردانە Di Sibatê da. لە شوبات باش. پەیوەندیên me berdewam bûn û nûnerên wî ji min ragotin ku Efrîn ji bo wî karê herî li pêş e ez du caran çûme wir û daxwaza guhartina rêveberiyê hebû. Da ku her kes bikaribe vegere mixabin ev yek pêk nehat ji ber ku artêşa niştimaniya Sûriyê heman kesên ku li dijî êzîdî Xiristiyan û Kurdan suç kiribûn û neçar kiribûn ku birevin. Niha di postên hikûmetê da hatine bicihkirin. Ez li Bakur Rojhilatê Sûriyê bi yekîtiya êzîdiyan ra civiyan bi dehan malbat nikarin vegerin. Ji ber ku li jêr desthilatê wan kesên gota wan li dijî wan kirine xwe ew lehîs nakin. Wekî got û bêjî Daeş niha dê bibe parêzgar an şaraderê bajarê te. Lewma dîsa divê xelkê xwecihî berpirsyariyê û rêveberiya xwe bin. Divê serkirdeyên misilmanên artêşa niştimaniya Sûriyê serpereştiya Efrînê nekin. Ez hêvî dikim. Ez dizanim derxistina Tirkiye û misilmanên ku piştgiriya Tirkiye li pişt wan e zehmet e. Bi baweriya min ev rewşeka aloz e ku em di peywendiyên bi şerع ra dibînin ku piştgiriya Tirkiye heye. Lê hin cudahiyên wanên bîro baweriyê hene, xuya ye Efrîn yek ji wan e. نادین کاتێک تەماشای سووریا دەکەیت بە تایبەتی کەمینەکان SD کریستیان و عەلەویەکان پێشتر ڕژێمی ئەسەد ڕژێمێکی ئاینی نەبوو بەڵام تەنانەت ئەو کاتیش کریستیانەکان هەستیان نەدەکرد کە مافەکانیان هەموو هەیە لە سووریا. ئێستا کە ئەحمەد شەرع دەسەڵاتی گرتوۆتە دەست کاتێک قسە لەگەڵ کریستیانەکان و ئێزدەکان دەکەیت ئەوان هەست بەچی دەکەن؟ هەست بە ئارامی و دڵنیایی دەکەن بۆ داهاتویان لە سووریا؟ Di Sibatê da gava got ez bi serkirdeyên ayînî û hemû ayîniyan ra civiyam pirraniya Patrik û civakên xiristiyanên cuda tewra li dervayê Şamê jî eşkere bû ku ew wisa difikirin ku Esed Sûriyê li ser pirranî û kêmîneyan parve kiriye û piştgiriya kêmîneyan kiriye ku pirranî daye aliyekî. Bandora vê yekê li ser peywendiyên navbera van civakan hebû. Daxwaza wan ji me ew bû ku ew naxwazin wekî kêmîne li Sûriyê bêne parastin wan daxwaza hemwelatîbûna wekef dikir. Dixwazin bi cîranên xwe yên Sûnî ra bijîn û heman mafên wan ên hemwelatîbûnê hebin. Naxwazin civaka navnetewî cudahiyê di navbera wan da bike. Pir balkêş bû ku ji ber her çend de Esed neoldar bû û wisa xuya net kir ku ayînî beşeke mezin ji karê wî be. Lê wî ji bo dabeşkirina xelkê bi kar danî û vê yekê desthilateke zêdetir dida wî. Niha xelk ji ber tundutijiyên li herêma peravê gelekî bifikirin, tirsên wanên herî xirab pêk hatin. Ji bo êzîdiyên dibin desthilata Esed da wî qanûn guhartibû da ku weke misilman bêne hezbandin û nikarbin xwe weke êzîdî bidin nasîn. Ev yek civakê bi temamî paşguh dixe û li wan dike ku eger bibêjin em êzîdî ne wekî ji olê derketî bin bêne dîtin ji ber ku nasnameyên wan dibêjin ew misilmanin.
لەبارەی داهاتووی سووریاوە هەست بە گەشتبینی دەکەیت؟ بە تایبەت بۆ کەمینەکان و کەمینە ئاینەکانی وەکو ئSD، کریستیان و دروس. بەڵێ ئەز ڕیەکەش بۆ سووریایەکە بەهێز دەبینم تەورا بەهەبووناوی حکوومەتێژی ئەز وسا دەفکرم گۆریەک هەیە کۆ شەرع کۆنتڕۆلە وڵاتی خوا دەدەستێ خۆدا بهێلەوە کە سەرۆک. هەن سازیên دموکراتیک هەبن کۆ نونەرتیا خەلکێ بکن. باکوور و ژڵات سازیên خوا بپارێزە دەبە کۆ دروزیژی تشتێکی بە ڤیرەنگی بکن. دەستورێک هەبە کۆ مافێ هەمویان بپارێزە و هەم وڵاتیبوونێ بدە خەلکێ. ئەڤ دەبە سەدەما پشتگیریە ناودەوڵەتی بە ڤی ئاوایی سووریا دکارە بلەز باش ببە. لێ ئەگەر کێمینەیان بخە بن تاریە و ببێژە ئەم کۆمارە عەرەبیە سووریێنە هەر کەس بدە ئالی تەنێ سونی لە پێشڕوونن و یێندن لە پاش بن ئەڤ پەیمانەکە خرابەش بۆ جڤاکە ناودەوڵەتی دشینە. ئەز باوەڕ ناکەم کۆ ئەڤ دەvێ سیناریۆیەدا ئامادە بن ئامبارگۆیان ڕاکن لەوما بە باوەریە من دە بەرژەوەندیە ویدایە کۆ گیرینگە جڤاکە ناودەوڵەتی فێن بکە کۆ بڕاکردنا دۆرپێچان بێ شەرت و مەرج قەنجیە پێرا ناکن. چمکی ji bo van guhartinan pîwîstiya wî bi hincetê heye ji hêla alîgirên xwe ve got bi vê yekê nekêfxweşin. چۆن سیاسەتی ئێستای ئەمریکا بەرامبەر سووریا پێناسە دەکەیت؟ لە گۆری من ئەم هێژی هەوڵ دەدەن جێ فێم بکەن. دیارە دە دەربارێ دەمبوریە ویە ئیسلامیدا gelek نیگارانی هەنە. گۆ ji bo vê yekê jî sedemên baş hene ez dizanım ku wan rasterast peywendî bi wan ra nekiriye. Wisa xuyaye ku ew di vê demê da hikûmet weke hikûmeteke یاسایی jî nas nakin. Hêvîdarim dema ji geraxwe vegerim bikarbim di derbarê tiştên got min bihîstin û dîtine de riyên pêş got bawer dikim ji bo her kesî li Sûriyê serkeftî be. Raporê bidim berpirsên hikûmetê welatekî gelekî pirreng e eger tu li nexşeya pirrengiya olî binêrî gelek ayîn û netewiyên cuda hene. Eger tu li salên berê binêrî şer li tevahiya Sûriyê nebû tenê di serdema rejîma Esed da hebû. Ango em çawa ji salên rejîma Esed derbas bibin. Bi baweriya min pêwîstî bi aştiyeke kûr heye ragîşeyeke taîfiya rastîn di navbera Sunnî û Elewiya de heye. Bo nimûne got em niha piraniya tundûtijiyan jê dibînin. Rê heye ku şerع hin pisporan bîne wekî got li rawan da welatên din kirine got piştî sûcên tirsanek alîkariya başbûna wan kir ku pîwîstiya Sûriyê bi vê yekê heye. Ango gelek tişt hene dikarin ji bo pêşveçûna Sûriyê bênekirin. Lewma girîng e got em zirarê nedin. Divê em pir miqate bin di belavkirina agahiyên şaş an axiftina li ser tiştekî got nerast be. Ji ber ku ev dibe sedema zêdebûna ragîşeyên taîfî xelkosa dizane ku em behsa qirkirina komîya xiristiyanan dikin lê ev ne qewmiye vê yekê tenê alûzîl welat zêde kiriye û alîkariya tu kesî nekiriye. Divê em pir hişyar bin li ser awayê axiftina li ser Sûriyê ji ber ku ne hewce ku em rewşê ji heyî xirabtir bikin. نادین مانزە زۆر سپاس بۆم دەرفەتە. Gelek spas ji bo mêvandariya we. بەخێر بێ.